دکتور ابراهیم سمو مامۆستای زانیگەی شۆڕەکاری سیاسی لە دووکێت گەرمە دکتۆر دەماتە باش بە هەڵبەتە ئەو ڕاوشاکۆ هەیەنها دەربازی خۆنیشاندانان بووە دەربازی هەوڵدان هەبووە بزۆری ئەف خۆنیشاندانە لە باژارێکی بۆ باژارێکی دم بێتە برن هەوڵە مەترسیدار هەیەوەکە وەزارەتە نافای حکوومەت هەرێما کوردستانی دەبێژە کو تەبلی هەویەکە جدی دروست بکەن دەستی هەند ئادیان لە پشتە ئیدی دوێ ڕاوشی چات بینی گەلو بوو تەوقیتای بڤیاواییە سپاس براستی کو بەیاننامە وەزارەتە نافخۆ بخوێنێت gelek kurtî û poxtî îşaret û wekî bêjin tîroşkên egerên vê van roja ku mangirtin Silêmanî tê kirin lêkê deta paş û eger tu lêk de ve raporta hewe jî berî nûke hewe rakêşana herêmê bo nav aloziyên deverê ew jî êkiş egerê wan e wextê tu lêk de ve dewleteka berev dîmokratiyetê û dirûşmê wê dîmokratiyet bit vêt xwîka xwe jî hebit dîmokratiyet rêkê detê dengêt nerazayî hebin dengêt nevekî mirovî hebin geleka siruştiye çend mamostayek yan çend texoçînek kombûnekê bikin xwepîşandanekê bikin xwemangirtinekê bikin eger hatû ew ne mebezdar bit lê eva em Silêmanî dibînit ne dûr e û hemî jî berçav dibînin ku ya çêkiriye û ya wekî bêjin qelemdaye ka kêşê xetawatet wê çil dîvek bin mangirtin eger ber ratiban û meaşan e meaş beref asûyetê beref wekî bêjin erênî çin gel hikûmeta Iraqê û egerê serekî jî wekû mîdya wekû xelek wekû texoçînêt me jî bo wan diyar bûye ku bexda egerê here serekî ye ji çunki ew waridê bo giştiye Iraqê tê û ew îşaretê wa pêdanî kabûca Kurdistanê bide çend ew parê tê te destnîşankirin bo herêmê xweşbextane vê carê pê rêkevnekê derketin ku salekê temam mûça xwerên Kurdistanê mûçet xwe wergirin bê arêşe û bê her tiştek eval Silêmanî Rûdayî heşt rojayekî heta nûke ez wekî bêjin çavdêrîkirina bardoxê Silêmanî dikem dengêt evêt bin xîvetê dengêt pêşvexet nerazîneş layinekî siyasî û hêşta xwe em bêjin jî pêkser ku ji Partî Demokratîk Kurdistan nerazîne we beşekî wa jî şêkêtiye neraziye lê beşê here mezin ku hemî têda bejdar dibin ev nefesa ne evrokê ev nefesa belkû vedgerîte berî wekî bêjin şê sala û hêr ve ke tu lêk de ve ev mêjoya Kurda bivî rengê heneyê ku her careka kewata doktor mebesa te li sala şêst û çarê ya heta niha li Silêmaniyekê ev neşûpiyek heye ku xelkê wê rê berdam bête perwerdekirin û handan li dijî vî alî ez ê serinca te rakêşim di çarçovê vê rewşanûkeyê ku Silêmaniyê heye mekîna e'lamiya Silêmaniyê biya yêketiye jî be bi tehdîd ku beşeke serekî hikûmetê îdarekirina vî welatî ye ya fermiya wê jî be henî bi ter û hişk disojin henî zor xerab kevne wêzeya partî henî kîş mirovê gelek tund e gelek xerab davît weke entî barzanî entî partiyê bernyase tîne ser şaşeyî mecareke kamil denê bi keyfa xwe davît بوarbike dûrî hemû etekî karê rojnamavaniye û exlaqiyatên civakî heta xeberat bêjin henî mebesta wan çe gelo ev hemû mekîna elamî bû vî arasteyî tandane ma partî bitîne ber pirsê vî welatiye ey ew çi dikin ey bexda belê eger kake karekem sekene mekîna ragihandinê eva ku ji hemî rexave beref Partî Demokratîk Kurdistan tê eger ew wisa hezir bikin ku xeber û jinî û êşandin û şikandin û bikarînana zaravên neşirîn em xwe wisa hem wekû ev devere û hem wekû ev kesên girêdayî Partî Demokratîk Kurdistan û we serkirdatiya siyasiya Partî Demokratîk Kurdistan bi rastî em fêr nekirîne em welamdana we bi xebera bidin em welamdana we de tiştê berçav bidin êk şu an xala ew e yanî bîstê heyvê welamdaneka mezin hebû ewa ew makîna ragihandinê bi şêweyekî zebelahtêr û zeweyekî bilindtêr û wî wextî jî hêşta Sûriya neketbû destê wekî bêjin Heya Tehrîrî Şam û hêşta em bêjin evêt ku piştawa pêgerim hêşta digerin bûn û hêşta ser lêva berev daxil bûna İsraîl da bikin دوی گرمه گرمه دا پارتی الویره گوتا وابا بو
از بیشم و ماکینا خصوص کن باشتر دست براینی و دست اتفاقی و به شرط و به مرچ ورندا امپیک و کردستان که آزا کن و باشتر رزگار کن فبدیت نامن هر جارکا تو تمیجوا بزاو آزادی خوازا کردی بخوینی هر جارکا کیشا کردی گهش بتلوتکا کابلن اشناف کردادا پیلکا هاتی پیلکا نهیلان و نگهشتنا کیشا کردی با آستکی بلند بدیت نامن و دو ماهیه دا اگر لک دنه و اثر که دم خوک ما مستعکی زانکوه که دا وکل بیشین چگلینه نسر تلویزیونی و از بر پرز بمشاخفنیت خو لک دا و چارچوب واد و هیوید بوری دا کیرف پارتی دموکراتی کردستان گلش یا هنتی خلب جاتناجی برستری لحاتش کیرف کی نافخویی هرمی کو مرجعیتا کردا و پارتی هاتیه پیش و کش کیرف پارتی و رابریا پارتی کو افریقا رول خو ببیند بو کشا کردی روجهلات و الباکوریجی و حتی روج وکیل بیجن روجهلات و روج آواجی وکیل روج آواب شوکی تایبتر کم لک دنه با و نزیک بونا بیانا آپول پازده هیوی کو تیت پیش بینی کرن کو پیامکا یا راستا خوب و پککی بتو و رنگ پککی کفتت قناق کا دیتر دا دنیو برا سی جینیاتی دا جینک خو بیت ناف عملیات سیاسی ترکیه دا جینک هر جی بیت ناف دا و جینک جی بمیند کاده وکل بیشین دولت ایرانی چی بشتوا دوی وقتی مروف بریندار بید که کار همی تشتا بزاوات کرد کو خل خلقه کی بدد فشوه کی گشتی لانی لبویرن حفظه شباط بگیره لشوندا بگیره بگو من خو پیشاندان چید بون خلیق تا قتل کرن خلیق کرن خلقی شهید بون كذا خلقي دشوتي شون دل سر اساس عاطفيتا خلقي او شواز عفويته هندي كز داهنه پیش و خبر بجار کنو بنا پارلمانتارو بنا وزیر و جيگرو نظام چه شون دا دمات گشنه مره من خدا پشت خدا نخر که هر یک چیل اوازکاتی راقصید ادینه تیونه جه تدید او حزبن بوی کی کری چاوا بچوک بن هدی يعني تي پایین کو ابجی مبسته که دن لپش بی تاچان گیرین خلق هوشیار بید رای گشتی هوشیار بید وسا خابینوک نبید تبقى يتقالوا ما بس شيء يعني ولاتي ما دش الروج دايه برسامه دش الروج دايه كاكا كار سليمانية كان نمونه أبا حالتك نيا بوما أبد ميديا داود وكو كادرين سياسي أم كاري سياسي كان نا غريبة أبا سليمانية تتكرين چونکه اگر نوینی الگل یکیتی و الگل پارتی تشکیل کابینا ده دابانه رزامندی هبایه رنگ او خیوتش نتاته ودان چونکه او ناوید بریقه دارید بن خیوته و الگل رزید من بواما مستعد دل صوتیا خو و شرقبتا خو چوینه بن خیوته چونکه او جی بدیت نامن هر الوقت که نزیک دهنده که شوا بوا دیار بید کو هولدان نه هولدانکا وکیل بیشین یا فرمانبرانه یا ماموستانه چه هي ابو ماموستانه تكرن اني تو ليك دابا وصعي قرمه ابا دهيوا بس اف وصعي قرمه دهيوا سوريا ريداي تجشبينيه كي بو كردستان يا تشكر بو وجاش بو وراده كو كرد جشبين ببن اف بايتت ي غورينا دبر خري ورجلاتا ناوراس برجواندا كردان دابت اوا خالتك ابو جشبينا بارتي ديمقراطيسكال و رئيس بندي بونا سروك مسعود بارزاني بو چار سركنا وان كيشن كردي دا تو بيجي افيد كو اوا هندا صاله دشمن كاريا بارتي كان افيد خوش بن بالتاكيد نا ليه امدي خو قانع كان يكيتيا نوينيه مامستاي شو بن خيفتي كرده بس يا كواس نشم خو قانع كم باشا چه علاقتا يوسف الكلابي هيا بيت بشمايكه كي وهاندانا خلقي بكت بو بردوامی بون و مانگرتنه دا كو كيشين كردستاني گله كمترن شوان كيشل بغداد و ناوراستا بغداد و وكد بيشن بصرة و بيشن جنوب عراقي يوسف الكلابي فيا بيت ببتا نابك و باور که برهنده نت کجی نل راپورت توا داو
نل ميديا اجدا ام خبينا استكي ام برسفدانا كا بله دكتور البته باش تمانجتي كرداني تحكمتها كرداي سليمانيه كرداي سركين تفجر رزقاري خازا گلمه چتواري سياسي دابه چتواري كلتوري دابه تواري روشنبيري دابه تواري كردات كي دابه لف روشانو كي كل ويره هي بفي اوايه كان بس ماكينه اعلامي بگن اعلام باندوريه كزول سر راي گشتي دروس كت توزاني اعلام شد راي گشتي بخمته برجون دي نتويج دا دروس كت وبعكس ويجي اوات تديدن هالبته همو ماكينه اعلامي اراسته دجا كرنا اليه كنا او الي تاچان گرنگ ماكينه خو اعلامي بخيتت خدمته دروس كرنا راي گشتي دا بدينا بلهم بروان برسان دا مندم دراي گشتي هاي داركت افراوشا كو هيا مثلا موچكو مك بابتو برسندن نك او بغداي همو تشتاب ادل راب جينيد بدنگي گلو واستفاده تدابيت كاكا كار من قال حسكر ماكينه كردستاني امريكا همي ماكينه كردستانيه حكمرانيه كتو يا وكيبسيونجي تدابت همي بو هندي بو هندي بايا كو وكو كردستاني هادباند في قناغه دا وقت ديتين حكمرانيه كردستاني وكابينه ده برف اسوي كي باش چت جمهورجول تنكرن نيچه ميدياي چيل پش ميدياي پش فردادا لبلام اجبير نكن واقعك السليماني بيدا بوي راز بيجي و تر حشك براسي ديام قالك سراوس يابانا خلك السليماني خلك توكوشر وخلك قرباني در وخلك روشنبير وخلك فاما وخلك بزاف ازادي خوازا كردي دا نافد بري قدرت دا هبوينا ام اوجي رنگش منو تا پترت عاجزن جوي بابتي چونکه کاتولیک دوا او رجال بنخيبته نا او رجا خلق سليماني خره ونينا كو سليماني خر شواد بنخيبتك بخيبتك شو استر شارعك سليماني ام دويش دان حالتك روا كردن كوما كما مستانه نترازينا شوازعين نترازينا حكومرانيه نترازينا نش بارتي رازينا نش شركتيه رازينا بو خو چون هندگله غازداب كان فيرك دبن فشارك بخنس حكومه تحرير ما كردستاني او يا روايه ليان روا او دست بينته دا او دست جيبونمونه شك تدانين دست پککید وی بابتی دهی شک نینه دست بغدا نه بغدا همیشی و کیم بیشن بغدا بچین بیشن و کو راپورتا و دیار او لا یعنی کو نزیک اف شبکه دی شفترکا دوسه شبکه دیتر امریکا و بختت لیستا تیرور دا و رنگجی هشت استو برنامج خلاص نکن چند قاذفا بردن هندک دورا و هندک ساتیت و یت گلشو که داد جین او اوید بیشن اوید کو اجدر وی دست حالات حکمرانی عراقی و چک دست وادا و امریکا گوتی چک خودانن و حکومت عراقی کتاد مفاوضات کت گلوادا او ید بریندار بونه که داد جین و هندک جید بریندار بونه داد جین اگر نتدیتیا لیستک چندنگا بد بیشتیان حکمرانی کردستان خرب دنما حتی ام راضی بن والله یک کس بتسروک حکومت تحریم کردستان اجبارنده بل دكتور يدراو شو صاير اف ماكينه وا دش كه بله او اف ماكينه ببتا ماكينه كا راغاندن فشار سر بغدا بودابين كرنا امايمه واش بيجينا ك سي ابا قالك اجنگا كار سي برلمان العراقي دنگدان سر سي بريا سياسه دا ایک شوالن یاسا خونا همی جوتیارین کرد و خونا کردستانیا بو و یا سناجی خونا و خلقك بیت بردان و رنگ یا بجن شیعه و مارکرنا کچانه سال یا کو چه عرف و عادات ما ریکه ندن ما لی بله دکتور دمامه هد ما بو گلش پاس رنگ تحمله بله گلش پاس دکتور ابراهیم سمو ما مستعزانی گیش رو با کار سیاسی لدوکی گلش پاس دکتور